اليزا با برنامه ما خوش آمدید. و دادرس‌ها چی گفتند؟ ماجرا چی است و سپتامبر چگونه موضوع افراطگرایی را راه داده است؟ Вчера Первомайский суд города Бишкек наложил запрет на деятельность. додгоҳи ноҳияи Первомайский дар шаҳри Бишкек фаъолияти телевизиони Сентябрро боз дошт ва пахши барномаҳои онро қатъ кард. сабаби бастани телевизион баёнияи Абдилдӣ Ғафуров, сардори собиқи раёсати умури дохилии вилояти Уш шуд. вай соли гузашта дар суҳбати мустақим дар телевизиони Сентябр Сооронбой Ҷейнбеков, нахуст вазири пешини Қирғизистон ва бародари ӯ Асилбек Ҷейнбековро, ки раиси собиқи парлумон аст, дар он муттаҳам кард, ки гӯё $3 миллион ҷудошуда барои ба эътидол овардани вазъ дар ҷануби Қирғизистонро аз худ карданд. додситонии кулли Қирғизистон ин баёнияи Ғафуровро ифротгароӣ арзёбӣ карда, аз додгоҳ хост, ки фаъолияти телевизионро қатъ кунад. раҳбарияти телевизион қарори додгоҳро ноодилона номида гуфтааст, ки аз ҳукми додгоҳ шикоят мекунад. раҳбарони телевизион чӣ мегӯянд? ҳукми додгоҳро чӣ гуна арзёбӣ карданд? Представители канала отмечают, что интервью было дано в прошлом году. намояндагони телевизион мегӯянд, мусоҳиба соли гузашта аз тариқи телевизиони Сентябр дар шаҳри Уш пахш шуд, ки ҳеҷ иртиботе ба телевизиони Сентябр дар Бишкек надорад. аммо манъи фаъолияти телевизион баҳси зиёдеро дар Қирғизистон барангехт. фаъолон, ҳомиёни ҳуқуқ ва хабарнигорон ба ин назаранд, ки қатъи фаъолияти Сентябр идомаи саркӯбҳои сиёсӣ дар кишвар аст, чун телевизион ба сиёсатмадори мухолифи давлат Омурбек Текебоев тааллуқ дошт. худи ӯро чанде пеш бо гуноҳи фасодкорӣ ба 8 соли зиндон маҳкум карданд, ҳарчанд ин иддаоро ӯ рад мекунад. Сентябрро яке аз телевизионҳои камшумори Қирғизистон меноманд, ки ба рақибону мухолифони давлат минбар медод. و در قرقیزستان تا 2 ماه دیگر انتخابات ریاستی جمهوری برگزار می شود و این قضیه هم به انتخابات اندازه ربط دارد و دایر به تحولات آخر در کارزار انتخاباتی صحبت می کردی. Сооронбай Ҷейнбеков, премьер-министр, подал в отставку в связи с участием. Сооронбой Ҷейнбеков, нахуст вазири Қирғизистон, барои ширкат дар интихобот аз мақомаш истеъфо дод ва раиси ҷумҳур Алмозбек Отамбоев истеъфои ӯро пазируфт. таҳлилгарон мегӯянд, мумкин бастани телевизион ба маъракаи интихоботӣ ҳам иртибот дошта бошад. تعداد داوطلبان کرسی ریاست جمهوری امسال به 59 نفر رسید، ولی تا کنون تیمیر سریف نخست وزیر سابق و رئیس حزب اقشمقار، اموربек بابانов رئیس جناحی حزب ریسپوبلیکا در پارلمان و سооронбой Ҷейнбеков ثبت نام شدند. حالا گفته می شود که ممکن است به جای او سفر اسحاقов دست راست رئیس جمهور المازبек Отамбоев بیاید. با گفته تحلیلگران ممکن است اسحاقов نه تنها در دوره کارزار انتخاباتی بلکه برای دراز مدت در این مقام بماند. период выборов и с дальнейшими планами. تشکر الیزا کنیمبایوا با ما از بخش قرقیزی رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر الیزا. Спасибо.